Onchumurigereria na gukwani bona ndonsia sobereta simargoba yabono chinga kichinire ngo kwarigania semesa yamangana mayanya gukomanya gati yari togendete gukwarigania kerochi aragire Chinsa Ikomi elitano kumanya sobwenge aitogendete gukwarigania ekero yaragire nsemo yabono na 22 na manga gendete okolekana ayo guchukomanya senchira yobwenge olitokobwatira nere kurasumuno wimanyirerio igakorukwa Joshua uta ilitirane nchienkorko Vincent Onyancha. Guchikochora barayibara baikereneria magendero nani gobate birebuna chinga kechi babira bangaine mbali guchikongainwa na gochoro umuntu olibaro sta guchikoba ikereneria magendero anana se county ya Kisii komenta na igoni gobate birebuna obogimani gobagendrete okongari tukuchia serinde kubwatera kana ose kubwatekana no kubachora barayi bali batali kuba ikereneria ni gobo igoba mente mbali guchikochoro umuntu kolengana ne kiama kulende ni goba guchikochoro umuntu kolengana na makuruaye. Iya judulnya orang barai, bantu coba rakyat. Nanti tunggu sampai selesai. Sedikit kita kalau orang barai, apa koyor? Sedikit itu. Jadi untuk anak kau tiap pasal apa mintu, nonyo cumi ya, ini engkau, ini biasa ini bakal koyor guna panasiasa bide biket, anak kau tiap panasiasa, musuh apa YouTube itu, ya bakal lengkap ya. Ini ente bakal koyor. Legende kebe abana siasa abatigabara tabana babo ba front line mustari wa mbere inda basabana baranga ki abana baba siasa abambatanga ine mu byango twabwati kurumera so onare ko request yabasaye bari Kisii county gaiga baba sako tumekuna abana siasa whatsoever. Na togotikara boigo asamangana ringete na siasa kumurekera se county ya Kisii ababwatani na baigamanye kurwase bunge ya Nyalibali chache yo gotoka imeye county ya Kisii ni gobono batebire oyo rigetie keruge kyo gwetera se kyama kya ODM James Kenani anyare gakowe ticket ya ODM ni gobatebire bunenga kiyobo choriyobo kebo ime barobuni gobagete chikura ekibono cyarenge kinyinga soko mochoro Kenani gochikoiruke bandera ya ODM asokurige kerukyo bujumbe kurwa sensemeyo ya Nyalibali chache niko chinga kechi batebire buna onye mbali gochiko mwa ticket Kenani iko bagochikunganya ko wase kyame kina kogenda se kyame kingao enige gocha maiga yokorokana buna ticket ya ODM ko rwa senseme ni gochiko gumurage to mungao egento batebire mbali gochiwanchira na onye James Kenani dalero gochiko ticket ya ODM asebunge yo ya Nyalibali chache. Chama kubwa ya tunapenda hapa Kisii na Nyanza yote. Mbona mnafanya hivi, mnawapatia wale ambao wasahili kupewa tiketi? James Kenani amepigwa kura kwa wingi, wananchi wamesupport yeye. Nyalibali chache nasema ni James Kenani apewe tiketi tuendelee mbele. Ninaonekana ni kama kwamba kwenda hapa mbele kama ODM umeanza kufanya hii mambo, mnapeana tiketi vile nje ya istahili. Ni kama hata kura kuu yenye inakuja kutakuwa na shida kama hii tumepata kwa uchaguzi mdogo ambao jana. We have supported James Kenani fully na imefika mahali tumeongojea ticket apatiwe, ODM hawataki kumpatia. Imefika mahali tunasema kama ODM hawezi fanya hivyo tutachange, tutoke mambo ya ODM tuende hata UDA, kwa sababu tunataka kama vijana na watu tuliamuka asubuhi tukapiga kura kwa James Kenani. Acha tunauliza ni kwa nini tiketi chapewa kwa mheshimiwa James Kenani? Unangojwa nini? ODM ifanye kitu tunataka free and fair. Tuone hiyo nini tiketi imepewa James Kenani. Na boigo togotigara samangana rengete siasa na sekia magaudi mmogo ikase county ya Busia ni gobo chori waimewoke go nominations wagendreta sensemeyo asogo chora bali bako chikuiruke birogo byoburai wetera sekia magaudi mmase county yo ya Busia obochori uno na boni go bwanyorugo chaka semambi ya rero kobwatikana no koburukana kwe mitambo seji machine chigotumeka sensemo yo wakachikura egantono na bomweri yo kyanyara koligererigwa nani gobo chori gendrete uikabono. Kura wa eneo bunge la Funyula na nimefika hapa saa 12
lakini kura zimechelewa. Kitu tumesema kodi haiko, zikakaa sana mpaka ikafika kitu saa 4:30 ndio tukaanza kupiga kura. Kwa hivyo tunaona laini iko hapa imesongamana, lakini tunashukuru kwa chama cha ODM kwa sababu sisi ni wanachama, na tunaomba wanachama wa ODM ya kwamba haki yetu isikike, tupige kura kwa amani kwa sababu tunachagua wale viongozi ambao tunawaenzi. Wamefika kwa vizuri sana, na kucheleweshwa tu ni kuchelewesha jili kwa sababu ya mashini imechelewa kabisa, lakini tunaona inaendelea vizuri. Wananchi wako kwa salama, security iko chonjo na watu wanaendelea salama sana. Let the best team win. Kumi kakuja kupiga kura. Kweli hali sio hali. Tumeamkia wamama, tunataka kupiga kura, tumejitokezea kupiga kura kwa haraka. Tunataka tupige kura yetu kwa na gotigana na mangana siasa tumurekere amangana ichise mini gobona boro kiwa bali bakora matemu abakarasi na sana isato KCPE ayibona soko mwako yo bachakire konyora maruba abo aichiskuru chiria bago chikogenda korengana numu waziri w'isemi Professor George Magoha nigatebire buna abana ponso ekastarikisa tumutinyo gatano nigegotoka basoira ichiskuru chiabo ekarokeri baiguru murobere bene bogo chaka konyora marube aichiskuru chiria bago chikogenda korengana na Magoha tebira aboroki wabonsi bali bakora matemu ayo y'umwaka weta niga serikali begetemero bele isaine kwane kibune keronga emia asemia ngochi waso barachiskuru che secondary aboroki wa emilioni ya maruguta ibere bakora matemu ayo nigo banyoreri bakaria bena sokorangiro chiskuru chiri bukyanda amo ne chimye ibere nabo Magoha niga mentere kagote yauna wikomwe libo mutenyo yiga ibirasi bya CBC nigeranya se egotoka bihera chiskuru eri abana bachikogenda na masomo abo omoroki wa okorabia asamatemu KCPE omwaka oeta maikana Bruce Mackenzie nigarangirigwe ase skuru ya Alliance skuru ya mura ya Alliance ko riko chikogendera na amasomaye 1,225,502 KCPE 2021 candidates whose results were released just about 2 weeks ago have found places in 9,200 public schools, notwithstanding those who will go to private schools. So by the grace of God and His most infinite mercies, the candidates will all transition and complete their secondary school education in 4 years. As a ministry, we thank His Excellency the President, Uhuru Muigai Kenyatta, for directing us to initiate the 100% transition policy, which has put a smile on many households, especially in the era of free day secondary school learning. Ladies and gentlemen, in my recent statements, I have made it glaringly clear that the ministry will conduct a meticulous Form 1 selection exercise to ensure that all candidates get placed in schools that they deserve. In keeping with the government's spirit of equity, inclusion, and affirmative action, we have ensured that justice has been done to the candidates in terms of placements in various secondary schools. Na boigo chinga kichio abaliki amangana na boigo abaralia ni go bagendete konyora mahigiro sinigo banyora mahigiro enchera yogo chukomulekera amangana arengete siasa na sobo chori obonene bole bosio neke umbekerigete netabaliki ya sense ya Kenya Media Council of Kenya OCMCK bakonyora mahigiro sense mo ya Rift Valley inse yo omo oso inse yo morokyobo oyo ole kubasomya na kuba mahigiro enchera yogo chikuligeria amangana siasa Joseph Karanja nigate abona abaliki kaboni gani go banyorera amahigiro ine anene asogo chikuligeria obochori bole bosio na kuruoro bote nigo chinga kechi anyara kaboli abaliki mbaba se wanchereria asokoro chiripoti chiabo ngakyo obochori bogochi gokolekana. Tunafurahi sana maana tumekutana na wanahabari wa kaunti hii, tumeongea, tumekuwa na nafasi ya kuwapa mafunzo kuhusu kujitayarisha katika kura ya Agosti mwaka huu. Baadhi ya vitu ambavyo tumeongea ni kama ile code of conduct ambayo inapeana maadili ambayo wanahabari wanafaa wafuate tunapokaribia kura ya mwaka hii.
kisha tumeongea kuhusu zile basic ethics, vitu kama professionalism katika kufanya kazi, maneno ya integrity, na kama baraza tunazidi kuwahimiza wanahabari huko nje waendelee kushikilia ethics hizi katika kufanya kazi zao za kila siku, na hizi zitatusaidia kama jamii na kama taifa kwenda mbele. Na gotigara samangana arengetse omuremba sense ya Kenya na boigono bochorio bone bogo chikokorekana umutinyo gatano na gatatu mwako yega aboroki wa Wechi University kurwase county ya Nakuru ni gobono bachira mona karosia kyombe kemanyikante na 4th City Comrade Association korengana aboroki wa buni gobate birubuna ekyombe keni kego chikokonya kurwa maigere na gasemia abantu bonsi kurwase county ya Nakuru na kawenta komanyana boigo enchira yokura ryo murembe anena sobo chorio bonene ule busio. The 4th City Comrade Association actually came up with so many objectives, and one of which my fellow colleague have just stipulated, some of which are unemployment of the youth. Once we are done with our university, we normally tarmac a lot, and of course we are wondering why. And there are so many job opportunities that government can always come up with and assist us to actually earn our living. Another thing is insecurity. Recently, there was one of the comrades that almost lost their life because of the case of kidnapping, and we are condemning that. The main objective that we have in this particular association of the 4th City Comrade Association is to bring the comrades of the city together. As you can look at the banner, we have Mount Kenya University, we have Kenyatta University, we have JKUAT, we have RVIPS, we have Kitty, we have St. Paul, we have what? We have KMTC, among many other institutions that exist. Generally, we are talking about all institutions of higher learning within the city of Nakuru. We try to come together as students and try to do what we call civic education to all of us on what we are supposed to do. Matters politics and matters academic. Na boigo omokonyu murewense William Samuel Ruto ni gobona mochiri wizara na boiga nsemo yechibesa kolengana ne budget ya somo litukulira misi iki yaheta ya sometru muwaziri wechibesa ikuru ya tani. Ruto ni gatebirune budget yuniga ya rokane komore maria omwana incho kawaida anene asolio okonyoro kwaye kolense kolengana Ruto ni gatebiruna ebintu byengencho niko bya rokane gokinamogoli egentamo chirimono e budget ya somwa iki yaita. Budget inataka kuongeza bei ya maji, sijui iongeze bei ya mkate, sijui iongeze bei ya unga, sijui iongeze bei ya ndudhi. Sisi tunataka kuambia hiyo budget haiwezi kupita kwa bunge, na ikipita kwa bunge miezi mitatu baadaye tutaibadilisha iwe ni budget ya mwananchi wa kawaida. Mwanjumu ligereria hayongati yali atogandra toko kwaliganeria hidra chuko kumanya senchira yobo ikirano aseri bona ko sansamuranira ekero yaragirense yemo yabono marago boko ikirabuno nko yakero musumari mangana majya senchira yobo ngambye mono hasogo chara ko tengera Ndizi TV obonsu bo mugosi tobwati wetera sensemo ya mtandao ensemo ya Facebook tobwati buna Ndizi TV News abagensemo ya YouTube na bogo tunyora buna Ndizi TV News ulitore kubwatera nere korwaso mono wemanyereria igakoro kwa Joshua utana boigo chibi chambo nilio gya kuruko Petronira Mokera iretera nencho nkuruko Vincent Onyancha. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato